Yes, muraho neza reka none mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye hose ku isi. Amahoro y'ubuntu bwa Kristo akomeze abane namwe. Hanyuma rero mwebwe mudukurikiranye tubahaye ikaze. Wowe utarakora subscribe reka tugusabe gukora subscribe. Wowe wayikoze turagushimira cyane. Wowe utarayikora uri inziki muvandi uri inziki genda ukore subscribe ni kuri channel zacu n'ubundi Intore TV show ndetse na Ishenyi TV show. Gerayo ukande subscribe, ulayikinge, utere comment niba wumva hari ufite kandi niba ntayo ufite nyine ubu yihoreye nuko. Hanyuma rero turi kumwe n'umuvandimwe hano wa Ishenyi TV show. Muramuzi abantu benshi ariko nano ntiyogenda tivuze umunsi kundi hano cyo tugenda tugira abashitsi bashasha baza wageni wapya ese siko bazavuga mu Giswahili ni wageni maalum na abashitsi nyine bashasha buri munsi b'ingenzi baza nuko. Bityo rero reka dutangire tumuha ikaze hanyuma atwibwire kuri abo bashasha abasanzwe bo ndangomeze kutumenya nuko. Muvandimwe tuguha ikaze. Yes, kwa majina naitwa Eric. Stabilizer ndi ku kazi Rubego Semavuta. Nkorera ku kinyamakuru citwa ngo ni Ishenyi TV show. Yego. Hano mushobora kunsanga. Ese uko uvuga Igiswahili? Igiswahili naiza pimanisha. Kupimanisha no kugira kuunganisha. Kupima. Ukuvuga ngo hari ukuntu nitekereje ko wenda uvuga cyangwa uvuge mu Cyongereza. No problem. For me it is okay. It is okay. Aramutse umuntu umwe mu Cyongereza mubwire ko amajambo abiri meza cyangwa atatu. I have two filles. Kayole. The name is not good. Reka basarime mu Kinyamurenge. Mfite abantu babiri Kayole. Ndabasuhuje cyane. Ndabasuhuje cyane mu byumve. Ejo bambere umugisha. N'ibyishimo byinshi. Ndabasuhuje amazina yanje nk'Ishenyi TV show. Ndi ku kazi Rubego Semavuta. I salute you. Aho. Ikibazo cyanje. Abo bantu waruvuze ngo you have two filles. Ubwo birumvikana ko nabakobwa nabagabo ku muntu udawumva fille cyari cyo. Fille, c'est fille cyari Cyongereza cyangwa Igifaransa? Cyari Igifaransa. Cyari Igifaransa? Bijyagana ko mbivuga mu Cyongereza. Wavanze gusa ariko fille ni Igifaransa. Nje urabona mwishenyi korana cyane n'urubyiruko. Korana n'urubyiruko. Urubyiruko n'abantu banje. Barankunda cyane. Kandi urwo rubyiruko rurimo abahungu n'abakobwa. Ariko hari nk'ukuntu abantu bageza kuvuga cyane ngo nkoresha abakobwa kubw'impamvu z'uko nk'ayo top 10 nkora ari ay'abakobwa cyane kabisa. Ubushize nanditse kuri stati ngo dukore top 10 y'abahungu. Abantu bose bayica amazi. Umuntu akandika akavuga ngo se wohera muhungu mwiza umuvugaho iki? Muhungu mwiza umuvuga gute? Barambwira ngo nta muhungu mwiza ubaho. Umwe barambwira ngo abahungu beza ngo ni kofi. Ni hano inyuma. Kandi amakofi yabo sinya. Ndaza nagaragara. Bene uko nyine bisa n'ibinaniranye. Ariko abakobwa kuri nibo bantu bagira ubwiza baba bushoboka bufatika umuntu ashobora kuvugaho. So rero abo nari mvuze ndamukije nk'aya ma top 10 nagiye nkora harimo abantu benshi nagiye nkorera ama top 10. Abusuje bari bayarimo se? Hari abantu benshi nagiye nkora ama top 10 tutaziranye. So rero kubera ko nakora ama top 10 n'abandi baza bumva bazi ko Ishenyi ari gukora ama top 10 batanzi bazi cyano ariko ntibazi nyene cyane.
ni ukuvuga ngo babwira ngo ni jewe kazi ukora so rero ejo abo mvuze ejo barambonye barababwira ngo uriya niwe Ishenyi icyakora tibanyise ngo Ishenyi nasanze iri abaza banyita ngo top 10 top 10 TV show nasanze bazanyita ngo top 10 ngura niwe top 10 abo bantu usanga bari bafite amatsiko yo kumbana no kundamutsa rero nanjye narabishimiye cyane kubera ko bangaragarije urukundo I so much, I love you very 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 ngiye kubakora top 10 nimba ari top 10 nimba nzakora top 8 ngiye kubazanira muyitege kabisa kubera ko nabonye abantu mwarayipokeye. God bless you. Hanyuma wagumye wagerageje gusobanura ariko nanone turadusubiza tubwire ngo abantu waramukije babiri ni abakobwa bari muri top 10 rero barambonye ejo baravuga ngo uriya niwe top 10 ejo narahano nanagiye gukamera munuze mu gitaramo twakongira channel yanje icaye ibintu by'ibitaramo naye bugende mu ikando subscribe yitwa ngo ni Kibiriti TV rero niyo nari nagendeye mu kazi yari yantumye nje kwishakira ama video rero bamenya ko ndaho kuri ico gitaramo baza kureba top 10 rero bahashitse bambera umugisha naje mbabera umugisha turishima imbaraga z'Imana zira. Hanyuma akandi kabazo mpisengera aho ngaho kubona nk'umuntu nkawe uva mu gace ukaja mu kandi washika muri ako gace ugasanga urazwi Ishenyi irazwi Ishenyi arazwi kuri wowe ibyo bintu uzakira gute? Ntabwo ari nje ubuzwi bazi Ishenyi ahubwo ukuntu nje uko nabisobanuye nashitse iriya nsanga bazi Ishenyi ariko nje batanzi bakenera rero nanje kumenya ariko nje tabanzi. Nase bakumenye gute batazi Ishenyi batakuzi bazi Ishenyi? Kubera ko hari abantu baririya tuziranye rero wacu twari turi kumwe nasanze aziranye n'abantu benshi nikariho babwiye ngo yazanye n'Ishenyi nje nari mu materaniro zizigana nikojeje hanze sanga hari igikuta cyangwa batumye protocole sanga hari igikuta ngo caje kuramutsa Ishenyi ariko mbibonye ndabyishimira cyane kubera ko ndi wa muntu ukunda kugira inshuti kandi iyo mfite inshuti ni agaciro gakomeye cyane mu buzima bwanje kubera ko umuntu n'abantu. Wari uvuze ngo ukunda gukora cyane ku bakobwa kubera iki ukunda gukora cyane ku bakobwa? Abakobwa kandi uri umuhungu kuriya nushaka ikintu ukora nushaka ko kizamuka uzakore mu bamama no mu bakobwa igitsina gore. Impamvu turuzi nk'uyu munsi nari mfatiye nkara kuri aya top 10 nkora. Yego nk'uyu munsi nakora top 10 y'abahungu yosha ndakurayi gukubita yosha ariko ari nabo kurakarira ngo kurashira kuduza. Oya ese nyine tuvuge nk'urugero barakara umukobwa kuri yawe ari gukora ama top 10 uraza kutubwira wenda n'impamvu wayaretse? Sinayaretse mbabwiye ko ngiye kuyakora bitandukanye nakujyana akaza nakora ngiye kuyakora no kuvuga ngo ubushize nibwo nakoze ya mbere ndi muri kamera ubundi nkizitangira nakanzikora ari audio ariko ubure ngiye kuzikora ndi muri kamera nibinarimba nimba ari mu karere ngiye gukorera top 10 muri bishoboka byose mbahige bajya ngiye gukorera baze noneho sinerekana ifoto mberekane ibo bari kuri kamera. Kubera ko hari abantu bagumye kumbwira ngo kwerekana ifoto ariko noneho tazaza ari ifoto. Ico kintu nico kubera azaza ari mwenyewe akubite 360
Malori. mumubone neza Noneho mbere na nyuma General Yesu Rivumbi. icyo kintu nicyo kubera ko kuzana ibyiza. Hari abantu usanga ari beza ku mafoto, abandi ugasanga ari babi. Snapchat hari ukuntu kaza kayengeranya abantu. Hanyuma kuri iki kintu ku bakobwa ninkibiye bintu bitatu iyo ugeze ku mukobwa wakazuvugaho cyane kuvuga ati ibintu bitatu ku mukobwa ugeze wenda tuvuge ku mukobwa wenda witwa urugero Divine n'uwitwa Nyamajana ni urugero ndi gutanga nubwo ayo mazina benshi wenda batakiyakunda ino cyane. Nyamajana wari turamusuhuje nono iyo umugezeho ukamuvuga wamara umuvugaho nk'ibihe bintu bitatu niba wenda uwo bivuga ubundi biravana nuko abameze kubera ko iyo nkora top 10 kugira ngo mbapange kuri realiste nuko baba mba ndiko ngenda mbona icumwe afite ndadafite ugendera kuki no ngo ibyo nkora sinkoresha amarangamutima yanje ahubwo nkoresha uburyo bugaragara. Ubwo buryo bugaragara rero hari igihe abantu bavuga ngo nk'iyo ndi kubikora bakandika mu comment ngo nubwo utwereka ngo nabageni ni beza kameme biragaragara ku isura ariko mu mitima yabo tuyizi. Abantu bose bamaze gushaka nabaso nabanyoko bashatse no kuvuga ngo bashatse banyoko bazi ku isura. Hari n'abantu batazi n'imitima yabo ubwabo none ngo bakeneye kumenya abandi. Nabaso nabanyoko bashatse bazi banyoko ku isura tibari babazi umutima. Rero iyo ugize ibaha tugashaka umukobwa ugiye gushaka koresha isura. Koresha isura umutima ni bahati. Icyo ni ikintu kimwe kigaragara ciza abafite. Ubwo icyambere ukoresha isura. Hanyuma umutima uzagira bahati ushika usange afite umutima mwiza. Ugira bahati usanga afite umutima mwiza afite n'isura nziza ubukubise ububaye 100%. Tekerezaga noneho ushatse mubi ni mubi ku isura ngo bakubwiye ngo abeza ngo bazagira umutima mubi ugashaka mubi ku isura washika kagira n'umutima mubi woja iyo ni kari. So rero ngiye nkora biriya mpera ku buryo bugaragara isura imiterere kubera ko ari abakobwa bamwe bakoze hakujya nabi tutabeshe ubwira wabareba nabi pe ugasanga hari umuntu uteye ukuntu kubi ugasanga umukobwa si wa muntu kameme wakagombye kugira ikidango usanga ko kitambi umukobwa atabwa ari umuntu wa kitambi nimbona afite kitambi uri umukobwa ja muri gym iyo kitambi shiri aho umukobwa ari ukuntu abateye neza. Umukobwa ntategerezwa kuba irate rirumvikana flat. Umukobwa utategerezwa mu cyongereza ni flat. Tategerezwa kuba flat. Umukobwa ategerezwa kuba aremye neza. Hano hiwe ubona hari mayonnaise, le village, voka. Lekiyo ukabona umukobwa ategerezwa kuba afite quelque nyashi. Quelque nyashi apana at least aho nuko hanyuma umukobwa akongera akagira ibyishimo. Yego ku bantu bumva ko ahari wenda mu bintu byinshi bihari byo gukora ukunze kubukora ku bakobwa ku bantu bumva ko wenda ahari wenda usanzwe unabakunda cyane wo babwira iki kuko hari umuntu ushobora kubitekereza. Abakobwa ndabakunda turabakunda kubera ko turavukana nabo nibo ba mama nibo batubyaye dutegerezwa kubakunda kubera ko izo ni inshingano zacu tudashingiye ku bindi byose abantu bashobora kuba botekereza. Ibyo nibyo baba batekereza nubwo bo bitekereza ntabwo dushobora gufata ibitekerezo by'umuntu ngo tubimukuremo. Umuntu ategerezwa gutekereza kubera ko ibitekerezo byawe urabyemerewe.
Titaye ngo wantekerejeho neza, titaye ngo wantekerejeho nabi, uko ushobora gutekereza kose kuri nje kuba nkora cyane inkuru zijyanye n'abakobwa urabihanguriwe. Abantu bemerewe gutekereza, wemerewe gutekereza uko ushobora kuntekereza kose. Gusa nje nanje muri nje mfite inzi impamvu ituma icyo ari cyo nahisemo gushoramo imbaraga. Uri gukora ama top 10 wagaze ubona ama message y'abantu avuga gute, ko ari byiza cyangwa ko ari bibi? Wenda bamwe bakabishima abandi bakabigaya bakavuga ati bireke. Mukuba mu top 10 amaze gukora ta feedback mbi ndabona. Ako ntawo yanga ta makuru mabi ndabona pe, kubera ko uko ngo amakuru gusa nza mbona ama top 10 ari nk'igihe nyipanga ngayipanga bikurikiranya nuko nje nabonye wowe wabonye nawe muri wayikurikirana ukabona uko we ubonye muri kujya nje nabonye ugasanga wowe siko wabonye ugahita wandika. Rero akana ari ama commentaire menshi zambona yo kuri WhatsApp ngabiginga ngo Tafazari izi commentaire zikeneye kuri YouTube muzamumbabarira izi comment muziterere kuri YouTube. Ariko hari comment nyinshi ziza ngo uyu mwana bamuhenderanyije. Hari uraza kunshaka imiwani, ari umwana umwe wo mu Bugande ndamusuhuje cyane. Ni umukobwa cyane n'umuhungu? Ni umukobwa, turacari kuri top 10. Ndamusuhuje cyane, simvuze izina ariko nayitegera arahita yimenya. Kuvuga ngo mu top 10 yose nagiye nkora, bikuvuga ngo hari ya mbere nakoze top 10 ya Mbarara. Kuvuga ngo nabonye comment zishobora gusaga 30 zimuvugaho ko uyu mwana wamurenganyije. Barambwira ngo n'umwana isi. Wenda uko bari bagufaye ifoto mbi kujya twari ko tuvuga. Buce fata indi foto ye ndayihindura nyikoresha top 10 nakoze y'abanyabibogobogo. Nkoresha indi foto itari yo nakoresheje muri top 10 ya Mbarara. Maze gukoresha iyo foto nubundi ndavuga ngo reka ibyo mbikora mbiruzi. Sinamushira mu mwanya nje nariko mbona ko yakagombye kujamo. Ndavuga ngo reka nubundi musubize inyuma ndebe ko kugira ngo urebe kandi ndebe comment ziza kandi noneho nazanye ifoto nziza kurusha ijya yari ihari. Yego. Abantu kweri barandika ariko kuba mwandika ndabyemera cyane kandi ndabikunda zambiha agaciro. Rero top 10 ntegerezwa gupanga nje mpanga uko nabonye nawe ukabona uko wabonye, rero bikavamo comment yemera cyangwa ihakana. Yego. Kuri aba bakobwa uzushiramo abakobwa uzikoresha abararakara ko bashize kuri media wenda uvuga ati ibintu ntibyari bikuye ko njaha, yego ndabizi ndi mwiza ndi hatari kabisa ndi umwana isi, ariko sinari nkuriye kuja kuri YouTube. Hari benshi baza banyandikira ariko naza kubisesengura gasanga ari bamwe banyandikiye kubw'impamvu yabyanditse kubw'impamvu z'umwanya yagiyemo. Umushize inyuma disi. Kubera ko muzaza mutubabarira hari umwe, kubera ko murambara sindi ko mvuga amazina, ari umwe arimenya sinzi ko animenya kubera ko sinabikomanseho cyane. Yara namushizeho sanavuga n'agace ariko kubera ko ari gejeje kwimenya ugasanga bikomeje kubaho bibi kuruta umutwe munini kandi byararangiye. Namushizeho aranyandikira buce arapostinga kuri stati yiwe yipostinga du Snapchat baza bakoresha. Yego. Namwandikira ngo noneho si ubwiza. Aranyandika ngo nanje noba mwiza. Yaje kuba mwiza nari kuba nabaka. Waramushize kuri rokisho. Waravuga ngo ni rogwisha. Ntabwo yari rogwisha. Waramushize kuri rogwisha sha. Ubwo rero ari nka ntabwo yari kure cyane.
yarari hagati. Nuko ariko kubera uko nyine nkagerageza ngarengana ngo kuyaranje nuko ngo muri foto iyo gwaho ka foto yaje kumpeza iyo foto nziza icyo gihe wari gusanga yagize. Ese nibo waka amafoto yabo cyangwa n'abandi uyaka? Ntabwo cyane mbaka amafoto yabo kubera ko ntaba nkeneye ko babimenya ngiye kubakoresha. Bose gabo guhayo kuba umwanya bose bompeza y'umwanya wa mbere. Ngo ubona ko yagiye ku mwanya utariho. Tugiye kubikosora ubutaha noneho abafite nimero zanje mu nyandikire kandi ubona umpa amafoto meza kubera ko ni mutampa amafoto meza nzashira amafoto mabi mu babanyuma babange nabi. Rero mu nyandikire mumpa amafoto meza hanyuma urebe ko umwanya mwiza utazawujamo. Ni ukuvuga ngo umuntu natanga ifoto nziza azaja ku mwanya mwiza. Nuko hanyuma tugiye kugana ku musozo. Gira abantu babiri usuhuza bo muri Amerika cyangwa muri Australia cyangwa hehe, ubasuhuze mu rurimi mushaka. Ariko nje ariko ntekereza ngo kibasuhuza nko mu Cyongereza kubera ko nicyo bari nko mu gukunda. Mu Cyongereza hari umuntu twumvikana mu Cyongereza kubera ko abantu benshi bino nta Cyongereza bazi Cyongereza kiri hasi basanga Icyongereza mvuze tibacumvise. Ariko hari umuntu turimo kumvikana mu Cyongereza atuye hirya za Umoja ino hirya. Yitwa ngo ni GB Magic. Reka rero nsuhuza mu Cyongereza. GB Magic, my friend. I salute you. Me tomorrow I coming from Umoja, but problem is coming is not kumbatana, but next week I come back Umoja. I salute you. Me is your friend and you my friend. Yes, let me I love you. Asigayumwe. Nuko marato bari Cyongereza turakizi kandi timukavuga ngo twavuze Cyongereza kibi. Natangiye mbabwira ko mutazi Cyongereza. Rero mvuze Cyongereza timukumve ko navuze icyo mutumvise muzamenye ko mutakizi. Arakajambo uri gukoresha cyane kavuga ngo bati. Uko ku muntu utazi bati niki bati ko mu Kinyamurenge ubwiye umuntu ngo bati umubwiye ngo turumwe bati mu majambo yoroshe mumve ko nakugore mumve ko majambo yoroshe mvuze ngo bati mumve ko nabwiye GB Magic ngo nje nawe turumwe. Niko uzasobanuraga. Niko bisobanura. Nuko reka dusoze kubera impamvu z'umwanya. Shimye abantu bose badukurikiranye. Yes. Wowe wanye natwe ukadukurikirana dukoze ikiganiro kitari kirekire cyane kandi sinakigufi nti wo buri kintu kuramo. Ibi twavuze suko hatariho ibindi ariko biranavyo bifite umunsi wabyo. Suko bise bimeze. Nuko turabashimiye cyane mwakoze. Ciao ciao.